nibyo reka mbasuhuze mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 3 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse kuri mikoro ni Bosco ninjye mugiye kubana muri amakuru ndetse n'ibiganiro byibana kandi bikagaruka ku nkuru zivugwa cyangwa se zigarukaho ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru amaze gusohoka ni ingenzi kuri bimwe wari wese ukurikirana cyangwa se mu by'ukuri wibanda kujyanye n'inkuru zo mu Burasirazuba bwa Kongo kubera ko igihe niki kugira ngo mumenye ukuri kwaho ibintu bigeze. Raporo zikomeje gusohoka, bamwe mu bayobozi bashaka kongera kubigenderamo bakaba bakwisanga mu murongo cyangwa se ku rutonde w'abafatirwa ibihano, ariko noneho sinzi niba bibaye ubugira kabiri byaba bikiri mu rwego rw'ibihano. Loni igaragaza neza rwose ngo uburyo u Rwanda rurimo rurayobora AFC M23 cyangwa se ibikorwa by'izi nyeshyamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Loni iti James Kabarebe akaba ari we muhuza mukuru hagati y'umutwe na Joseph Kabila mu nama zikunze kubera Igisenyi. Ngaho ibi ndaza kubyinjiramo mubwire nabyo uko byifashe. Amasezerano ya Washington akomeje gushidikanwaho ndetse no kutavugwaho rumwe ko ashobora kutazavamo igisubizo rwose. Ati Kigali nta gahunda ifite yo gukura ingabo zayo mu Burasirazuba bwa Kongo. Ibi ngibi biri nanone mu bimwe mu bikomeje kugenda bishyirwa ahagaragara ko buriya ngo mu masezerano ya Washington, niba mutanabyibuka cyangwa se mutabizi, byavuzwe ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo zigomba kuvayo kandi u Rwanda rwarabisinyiye. Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo igasabwa guhagarika cyangwa se ku Cinege FDLR nayo irabisinyira. Uyu munsi ngo bari gupfa ngo ikintu kimeze gutya ngo ni wowe wari bubanze, undi te nawe ni wowe wari bubanze, ariko raporo ikazivuga ati twebwe turareba washotoye. U Rwanda bakavuga ko ari rwo rwashotoye. Turabigarukaho rero kuko Kigali ngo ikomeje gushinjwa kutemera gukura ingabo zayo ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo kandi yarabisinyiye. Ese koko ibyizi raporo byaba ari ukuri cyangwa ndaza kubambikomozaho nabyo? Ibitero by'indege birakomeje mu duce tugiye dutandukanye twari kubera imirwano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibitero bya FC23 nabyo bivuga ko ari iby'ingabo z'u Rwanda bikomeje kuvugisha benshi, ariko bikavuga ko bishobora gukurura akaga gakomeye cyane zino nyeshyamba ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nibyo kandi nanone ndaza kuba mbigarukaho aho bitazamurima hafangana za Pwezero havuzwe ibitero, turabigarukaho. Turareba kandi abarwanyi batwirwaneho bakomeje kurasirwa mu duce turimo Ngurube. Ahangaha ngo habaye ikintu bita isasu rikomeye cyane, turaza kuba tubikomozaho. Muri Kivu y'Amajyaruguru tuvuye Sidevu aho bita Rubaya, aka gace mw'abantu mwe gashobora kuzasiga gahekuye abantu ibihumbi n'ibihumbi, gahekuye amagana y'abantu. AFC M23 yanze kuva ku izima, ingabo za leta ya Kongo zanga kuva ku izima. Ubu imirwano kugira ngo wumve ingufu ifite cyangwa se uburemere imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru igezeho ku munsi, ngo birashoboka ko bishobora gutuza, ariko ni munsi ugasanga abantu bagera nko muri za magana, bamwe ni majority abandi barishwe. Ibyo rero bikaba byakomeje kugenda bivugwa cyane. Bravo ku ngabo z'u Burundi zikomeje kwigaragaza. Ingabo z'u Burundi bango uguhiga ubutwari muratabarana. FDNB yamaze kwiyubaka ku buryo bukomeye cyane kugeza ubwo kuri bivuga ko ibirindiro by'abarundi biri muri Kivu y'Amajyepfo n'ahangaza Pwezero hageze ikintu bita umusirikare w'umurundi uvuye ku mwitozo ukomeye cyane, ngo ndetse bari muri bamwe mu bigaragaje ku munsi w'ubwigenge ubwo Burundi bwizizaga nyine umunsi bwabone w'ubwigenge. Bamwe mu basirikare b'Uburundi mwabonye batyaye cyane bari kuri front line, ni bamwe ngo mu bashobora kuba cyangwa se mu bishoboka ko boherejwe cyangwa se bazamuwe mw'abantu mwe hano muri Kivu y'Amajyepfo kuza kurasa abo bitwa twirwaneho, kukurasira M23, kukurasira izo ngabo z'u Rwanda zivugwa aho ngaho nk'uko birimo kugenda bitangazwa. U Rwanda ruti
turarengana, rukomeje guhakana ko rutarimo kugaragara cyangwa se rutigeze na rimwe n'umunsi wa rimwe rushyira ingabo zarwo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo. Ndetse si ibyo gusa, rukavuga ko icyo bahora bavuga bati leta ya Congo yanze gusenya FDLR. Ibyo ngibyo byose ni bimwe mu byo ngiye kugarukaho kugeza kuri uyu munota. Bana natwe ukanda subscribe kuri Region Info, bana natwe ukanda subscribe kuri Rwanda Political, bana natwe ukanda like ku biganiro makuru tugenda tukugezaho. Ibitekerezo byanyu, inyunganizi turabyakira muri comment, share kandi nanone n'umugisha. Like hejuru cyane, imitima muri comment, ubundi ukibanira natwe umunsi ku wundi. Mbere ko nerekeza Puezero n'andi mu bindi bice, reka mpere kuri aya makuru, kubera ko aya makuru ndizera ko mu by'ukuri mwese mwarimu yategereje muri benshi. Nibiri kuvuga ku ngabo z'u Rwanda RDF ndetse na bamwe mu bayobozi bo hejuru muri kino gisirikare bakomeje kugenda bavugwaho. Icyo navuga ko ari cases nyinshi cyane, ibyo ngiye kuba nakomozaho mbere na mbere muri uyu mugoroba. Raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ku bibazo bya politike hano muri Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse n'intambara yashyikirijwe perezida w'inama y'umutekano ya Loni, yagarutse ku ruhare rw'ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, mu kuyobora ndetse no kugenzura ibikorwa by'ihuriro AFC M23 ngo rikomeje kugenzura ibice binini byo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Nk'uko raporo ibivuga, impuguke za Loni ngo zagaragaje ko kuva ku wa mbere Ukuboza 2025, iyo tuvuze Ukuboza ni ukwezi kwa 12, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ngo yashyizeho generali uri mu kiruhuko cy'izabukuru, nta wundi ni General Tad James Kabarebe nk'umujyanama mukuru mu by'umutekano n'igisirikare. Nyuma yaho ku itariki 29 Mutarama 2026 ngo yashyizeho Brigadier General Jean Paul Nyirabutama nk'umwungirije. Raporo ivuga ko Brigadier General Jean Paul Nyirabutama ngo yagize uruhare kandi akigira uruhare rutaziguye mu bikorwa bya gisirikare bikorwa mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane mu guhuza ibikorwa n'itumanaho hagati ya FCM 23 n'ubuyobozi bw'u Rwanda. James Kabarebe uri mu kiruhuko cy'izabukuru, we ngo niwe muhuza mukuru hagati y'ubuyobozi bwa FCM 23 na Joseph Kabila, aho inama zihuza impande zitandukanye zikunze kubera mu mujyi wa Gisenyi. Raporo igira iti iyoherezwa ry'ingabo za leta y'u Rwanda RDF ryakorwaga hakurikijwe urwego rw'imiyoborere rwari rutunganijwe neza, ruhuza ubuyobozi bukuru buri Kigali n'ubufatanye bwa gisirikare n'abayobozi ba M23 binyuze mu nzira z'itumanaho zinyuranye. General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo za RDF wafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2026, niwe wari ushinzwe kugenzura ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Uko niko inyandiko igaragara muri raporo, kimwe mu bice bikuye muri raporo ivuga mu magambo y'umwimerere. Iyi raporo kandi ivuga ko abasirikare bo mutwe wa gatatu, Brigade ya gatatu na Brigade ya kane ya RDF ngo boherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Umutwe wa gatatu wari uyobowe na Major General Eugene Nkubito, wakoreraga cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ngo mu gihe umutwe wa kane wakoraga hanini muri Kivu y'Amajyepfo wari uyobowe na Brigadier General Vincent Gatama kugeza igihe yimuriwe muri Mozambique mu mpera za 2025. Raporo inagaragaza ko ngo uwo mutwe wa kane wari ugizwe n'umubare munini w'abasirikare b'inkeragutabara. Raporo ikomeza ivuga ko iyo mitwe yombi yaterwaga inkunga n'ingabo zidasanzwe Special Force zari ziyobowe na Brigadier General Stanislas Gashugi, nubwo abayobozi bakuru b'iyo mitwe bagumaga rwose mu Rwanda. Ngo abayobozi bamwe b'amabrigade bo bajyaga boherezwa rimwe na rimwe ariko muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Abinjijwe muri FCM 23 ngo babajijwe n'itsinda ry'impuguke, bose ngo bemeje ko ingabo za RDF zari zihari, harimo n'ingabo zidasanzwe zagiraga uruhare mu mirwano ikomeye yo ku rugamba. Bivuga ngo Special Force bagiraga uruhare mu cyo bita Special Operation Force. Mu isesengura ryayo ku bibera ku rugamba, raporo ya Loni ivuga ko guverinoma y'u Rwanda ngo yakomeje gutanga amabwiriza ku turere tugomba gufatwa, kugenzurwa cyangwa se gusubizwamo ingabo
ibintu impuguke zifata nk'ikimenyetso cy'uko AFC M23 igenzurwa mu buryo bwuzuye kandi ikorera munsi y'ubuyobozi bw'u Rwanda. Raporo kandi ivuga ko ku itariki 2 Mata 2026 itsinda ry'impuguke za Loni ryandikiye guverinoma y'u Rwanda risaba ibisobanuro ku ruhare rwayo mu gushyigikira AFC M23, ariko kugeza ubu rikaba ritarabona igisubizo. Uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange, abo bakorana ndetse n'abarwanashyaka be ngo bakomeje guhakana ibirego bibahuza n'umutwe wa AFC M23 ushyigikiwe n'u Rwanda kandi ugenzura ibice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ngo ibirego byatumye afungirirwaho urubanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yaje gukatirwa igihano cy'urupfu. Joseph Kabila nabo bakorana bavuga ko urwo rubanza rwari urwa politike. Bashinja Perezida Felix Tshisekedi kugerageza kumukura mu ruhando rwa politike kubera ko amufata nk'umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Iyi raporo nshya ya Loni ije mu gihe nubwo hari amasezerano ya Washington ndetse n'inama zitandukanye zo gusuzuma uko ashyirwa mu bikorwa, umutekano n'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kuzamba. Haracyari kandi kutumvikana hagati ya Kinshasa na Kigali ku buryo buri ruhande rusobanura amasezerano ya Washington, bigatuma kuyashyira mu bikorwa bigorana nubwo hashize umwaka ashyizweho umukono ku rwego rw'abaminisitiri. Ni nako bimeze ku biganiro bya Doha biyobowe na leta ya Katari. Nubwo habaye ibyiciro byinshi by'ibiganiro, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 bikomeje kunanirwa kumvikana ku bibazo by'ingenzi. Ibiganiro byabereye mu Busuwisi byari byitezweho gutanga icyizere gishya, ntibyatanze umusaruro wari witezwe. Amasezerano yahavukiye ntiyubahirijwe uko bikwiye, mu gihe umwuka mubi w'umutekano burasirazuba bwo hagati no wagize uruhare mu gutinza ibikorwa by'ubuhuza. Muri ibi bihe amajwi akomeje kuzamuka ku rwego rw'igihugu, urw'akarere ndetse n'urw'amahanga asaba impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje mu nzira z'amahoro. Nyamara kugeza ubu uko guhamagara ntikuratanga umusaruro ufatika. Ikinyuranyo kiri hagati y'ibibera ku rugamba n'ibivugwa mu rwego rwa diplomasi kiracyari kinini, kuko buri ruhande rukomeje gusobanura amasezerano rushingiye ku nyungu zarwo, bigatuma ashyirwa mu bikorwa cyangwa se ishyirwa mu bikorwa ryayo rikomeza kuba ikibazo no kugorana. Ibyo ngibyo bikaba ari ibigarukwaho muri iyi raporo. Ntabwo bigarukiraho. Abagize itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukurikirana ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryongerewe manda y'umwaka umwe n'inama y'umutekano ya Loni, ngo bagaragaje ko ibikorwa bya diplomasi byatangijwe hagamijwe gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'amakimbirane akomeje hagati ya Kinshasa na Kigali bitatanze umusaruro wari utegerejwe. Gahunda ihari ndabibutsa ko kwari ugukura ingabo rwose z'u Rwanda ku butaka bw'urasirazuba bwa Kongo, ngo ntibyakozwe. Guhagarika umutwe wa FDLR kuranirwa leta ya Kongo nabyo ngo ntibyakozwe. Raporo yashyikirijwe perezida w'inama y'umutekano ya Loni, kopi yayo ikaba yarageze ku kinyamakuru dukesha inkuru. Nanone bati kuwa gatatu tariki ya 2 Nyakanga ivuga ko amasezerano ya Washington n'ibiganiro bya Doha byashyizwe mu bikorwa ku rugero ruto cyane. Nubwo hashize umwaka bitangijwe, impuguke kandi ngo zagaragaje ko icyemezo 2473 cyo mu 2025 cy'inama y'umutekano ya Loni ngo nacyo ngo ntabwo kigeze gishyirwa mu bikorwa nk'uko byari biteganyijwe. Iki cyemezo cyo mu 2025 nimero matricule 2773 ntabwo kigeze gishyirwa mu bikorwa. Raporo igira iti ibikorwa bya diplomasi byakozwe mu rwego rw'amasezerano ya Washington n'ibiganiro bya Doha byashyizwe mu bikorwa ku rugero ruto, kandi n'ibikorwa byo guhuza inzira zitandukanye z'ubuhuza ntibyigeze bitera imbere. Amasezerano yo guhagarika imirwano yagiye asinywa ntiyamaze igihe, kuko impande zose zakomeje kuyica no kugera ku mirwano. Ingingo zikuye mu cyemezo 2473 cy'inama y'umutekano nazo zagumye ku mapuro gusa, ntago zigeze ziva ku mapuro ngo zishyirwe mu bikorwa. Ibyo rero bikaba byarashyikirijwe umuyobozi rwose mukuru amubwira bati ngibi ibyo twabashije kubona, impande zombi ntago zigeze zubahiriza iyi myanzuro mukora igikwiriye. Raporo ivuga kandi ko kuva muri Mutarama 2026 intambara yarushijeho gukaza umurego, cyane cyane binyuze mu gukoresha indege zitagira abapilote drones. Bivuze yuko mu by'ukuri ibintu byasaga naho noneho bihinduye isura ugereranyije na mbere,
kuko byarushijeho gufata umurego kurusha mbere y'uko byari bimeze mbere y'uko iyo myanzuro ifatwa. Ibi bifatwa nko kurenga ku myanzuro hakongerwaho n'agasuzuguro. Nk'uko impuguke zibitangaza, ibitero bya drone ngo byagabwe na AFC/M23 n'ingabo z'u Rwanda ngo byibasiye ikibuga cy'indege cya Bamboka kiri Kisangani mu ntara ya Chopo, ngo gifatwa nk'ingenzi kino kibuga cy'indege, ariko ntabwo byabujije ko kigabwaho ibitero. Ibi byarakaje cyane FARDC kubera yuko iki ni kimwe mu bibuga by'indege gifatwa nk'ikibuga cy'ingenzi nk'uko binavugwa muri raporo. Ku rundi ruhande FARDC nabo ngo bahise batangira gukoresha drone zigamije kugaba ibitero ku birindiro by'abanzi ari bo AFC/M23, abayobozi babo, imihanda y'ingenzi ndetse n'ibikorwa n'ahakorerwa ibikorwa by'ubukungu bikorwa ariko bitemewe muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kubera ko ibikorwa bya AFC/M23 bifatwa nk'ibiririgo. Bivuga ko ari mu bice bicukurwamo y'agaciro ndetse n'ahandi. Ku bijyanye no kubahiriza imyanzuro yari yarafashwe hagati y'impande zombi, ngo raporo yibutsa ko gahunda yari igamije kugabanya umwuka mubi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yari ikubiyemo kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu, gukura ingabo z'u Rwanda mu bice byagenwe byo mu burasirazuba bwa Kongo, ibikorwa bya Kinshasa byo guca intege umutwe wa FDLR, kugabanya ikoreshwa rya drones mu ntambara ndetse no kurinda abaturage kandi hadakoreshejwe ivangura. Ibyo biri mu byagombaga gukorwa. Iyi gahunda ngo yanateganyaga ko igisirikare cy'u Rwanda aricyo RDF ndetse na AFC/M23 bagomba gukura abasirikare n'ibikoresho byabo mu bice bari barafashe, ndetse ko ngo u Rwanda rwashyira igitutu kuri AFC/M23 kugira ngo ihagarike ibitero yagabaga kuri FARDC. Impuguke zivuga ko ibi bishimangira ko u Rwanda rufite ubuyobozi n'ubugenzuzi kuri AFC/M23, ari nabyo twatangiye tuvugaho ko iyi raporo ivuga. Raporo ivuga ko ngo cyangwa se yagaragaje ababigiramo uruhare, ari nabo twagiye tugaruka mu gutangira, bavuga ko ngo bayobora ibyo bikorwa, bagaragaza inama z'ubuhuza aho zibera. Ibyo byose kugera kuri ingingo ngo bikaba mu by'ukuri rwose bigaragaza cyangwa se ari ikimenyetso ntakuka. Raporo ikomeza ivuga ko ngo gahunda yari yaragaragaje ibice 6 byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo byakekwagamo ibikorwa bya FDLR. Impande zombi zari zumvikanye ku Rwanda uzabanza gukora abasirikare n'ibikoresho byarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ibyo bice nabyo bigera kuri 6 byavuzwe ko bigaragaramo urwo ruhande, nabyo agahita hatangira ibikorwa byo kugira iki byo kuzirwanya. Ubu rero bivuga ko ngo ibyo bitigeze byubahirizwa. Icyakora ngo ibyo bikorwa byari biteganyijwe gukorwa gusa nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda zihagaritse imikoranire na AFC/M23 ndetse bagakura ibikorwa nyine bakora ku butaka bwa Kongo, hanyuma ibikorwa bindi nabyo bikaza nyuma. Ariko uyu munsi u Rwanda rukavuga ko atari uko bimeze. Leta ya Kongo ariyo yakabaye yarabanje gukora ibyo bikorwa. Nyamara nk'uko raporo ibigaragaza, ngo impande zombi zakomeje gukurikiza inyungu zazo za gisirikare, nubwo imirwano yakomezaga. Impuguke zivuga ko kuva kuwa 23 Werurwe hari ibikorwa byo kwimura abasirikare ba RDF n'aba-M23 mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ngo ibyo bitubarije ibisabwa n'amasezerano ndetse n'igihe cyari cyaragenwe. Izo ngendo nk'uko raporo ibivuga zari ugusubira inyuma ku ntera kilometero hagati ya 15 na 20 gusa, ngo bikaba byari impinduka nto cyane mu rwego rwa gisirikare, bifatwa nk'udukorwa twa nyirarureshwa tutagombaga gutanga igisubizo cyangwa se kuvamo mu by'ukuri ibyasabwaga n'amasezerano yari yasinwe. Ibi rero bifatwa nk'igikorwa cya nyirarureshwa. Raporo igaragaza ko ibyo bikorwa ngo byabaye hanini uburyo bwo kongera kwiyubaka no gukomeza ibirindiro mu tundi duce tw'ingenzi. Abasirikare, imbunda ziremereye ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bihanitse birimo ibikoresho byo guhungabanya itumanaho no kwirinda ibitero byo mu kirere byimuriwe ku murongo wa Masisi wa Rikare bivuye Rubero. Ibintu bivuga ko binyuranyije n'ubwumvikane bwo gukura ibyo bikoresho no kubisubiza mu Rwanda. Icyabayeho habayeho ngo gufata ibikoresho bimwe bigakurwa muri Rubero n'abasirikare, hakaza kubaka ibirindiro bikomeye cyane muri Masisi n'uturere twa Rikare. Ariko rero ngo ibyo ntabwo ari byo byari byumvikanweho. Icyari cyumvikanweho kwari gukura
ibyo bikoresho n'abo basirikare ku butaka bwa Kongo bakajyanwa mu Rwanda. Ibyo rero ngo ntabwo ari byo byabaye. Ati kandi uko gusubira inyuma kwakozwe mu duce ni kuntera ntoya cyane kuko ni kilometero 15 kuri 20 nabyo bidashobora gutanga igisubizo ku byari byemeranijwe muri aya masezerano. Raporo igira iti mu gihe iyi raporo yandikwaga ngo igisirikare cy'u Rwanda na FM23 zari zigifite ubuyobozi ku bice byinshi byari byateganyijwe gukurwamo ingabo, kandi ibikorwa byazo byibanaga cyane mu duce twa Pinga na Walikale. Muri Mata imirwano ikaze yo guhatanira kugenzura ibice yakomeje ku mupaka wa Walikale na Masisi hagati ya FM23 ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda ku ruhande rumwe ndetse na FARDC Wazalendo na FDLR ku rundi ruhande. Raporo kandi ivuga ko ngo igisirikare cy'u Rwanda cyakomeje ibikorwa byo kurwanya FDLR muri Shoferu ya Bwito mu turere twa Rucuru agamije kuyikura mu birindiro byayo. Muri Kivu y'Amajyepfo ho ngo nta gikorwa cy'ingabo z'u Rwanda cyangwa se iza FM23 kigeze kigaragara cyo gukura ingabo muri ibyo bice, kandi imirwano yarakomeje. Mu kwezi kwa kane hari amakuru yemeza ko u Rwanda ngo rwohereje izindi ngabo n'intwaro zihanitse harimo n'ibikoresho byo kwirinda ibitero byo mu kirere bitwarwa n'umusirikare umwe. Raporo ivuga kandi ko hagati ya tariki 10 na 19 Mata cyangwa kwezi kwa kane uyu mwaka drone zifatwa nk'izingabo z'u Rwanda zagabye ibitero ku birindiro bya FARDC. Ni byinshi. Raporo ishimangira iti amakuru yatanzwe n'abantu ba hafi b'ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'ubwa FM23 kimwe n'amagambo yatangajwe ku mugaragaro na Perezida Paul Kagame ngo bigaragaza ko ingamba ziswi zo kwirwanaho zirimo no kohereza ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yemeza ko u Rwanda rudafite gahunda yo gukura ingabo zarwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ko mu gihe ibiganiro bitatanga umusaruro rwiteguye kongera imirwano rukoresheje uburyo bwose rushobora kubona. Abahagarariye AFC/M23 nabo batangaje ko ngo nta gukura ingabo kwabayeho, ahubwo ko ibyagaragaye ari ugusimburanya abasirikare bisanzwe bikorwa. Ibi bihamye neza ibivugwa muri iyi raporo. Ku rundi ruhande, raporo yibutsa ko ku itariki 29 Werurwe 2026 ngo FARDC yatangaje ko yatangiye ibikorwa byo kurwanya FDLR mu gace ka Pinga na Walikale, Pinga ho muri Walikale, ndetse ikohereza izindi ngabo zivuye Eksangane. Ariko impuguke za Loni zigaragaza ko kugeza igihe raporo yandikiwe nta gikorwa na kimwe cyo kurwanya FDLR cyari cyaratangiye. Bivuze ngo ibyasabwe Repubulika Demokarasi ya Kongo nabyo ntacyo yigeze bikoraho. Raporo igira iti ubushake bwa FARDC bwo kurwanya FDLR bwakomeje gukemangwa, kuko kugeza ubwo iyi raporo yandikwaga nta gikorwa cyo kuyirwanya cyari cyatangijwe, kandi FDLR yakomeje gufatanya n'ingabo muri Masisi na Walikale barahangana. Hari n'amakuru aturuka muri FDLR avuga ko bamwe mu basirikare bakuru ba FARDC bayijeje ko itazagabwaho ibitero. Ngo bigaragaza neza ko uyu mutwe koko waba ukorana na leta y'Kinshasa, ibyo u Rwanda ruvuga ko bituma rugomba gukomeza kurungika ingabo muri bino bice. Mu gihe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo cyari ku murongo w'ibyigwa n'inama y'umutekano ya Loni yabereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 26 Kamena cyangwa kwezi gushize, Mossad Falez Baluzi, umujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika, yagejeje kuri iyo nama ishusho y'uko ibintu bihagaze. Uyu muyobozi wagize uruhare rukomeye mu bishyikirano yagejeje ku isinwa ry'amasezerano ya Washington hagati ya Kinshasa na Kigali, yavuze ko nyuma y'umwaka umwe ayo masezerano asinywe bigaragara neza ko nta ruhande na rumwe rwubahirije ibyo rwiyemeje. Mossad Baluzi Falez yaburiye impande zombi, avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazongera kwemera impamvu n'ibisobanuro byo kutubahiriza amasezerano. Yasabye Kinshasa na Kigali gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje, ashimangira ko igihe cyo gutanga impamvu cyarangiye, hakaba hakenewe ibikorwa bifatika byo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Ati igihe cy'ibisobanuro cyararangiye, ubu ni igihe cyo gushyira mu bikorwa cyangwa se cyo kugaragaza ibikorwa. Amerika yavuze ko itazongera kwakira ibisobanuro by'u Rwanda ndetse n'ibisobanuro bya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku byo biyemereye gusinya, kubera yuko bose n'ubundi ntibigeze babyubahiriza. Amerika itegeka ko iki ikeneye kureba noneho ari ibikorwa, atari ukuvuga no gutanga impamvu z'ubwisobanure. Ubwo rero nicyo cyiciro kigezwe nk'uko Amerika ibisobanura. Gusa ibyo mu by'ukuri n'ubwo Amerika bivuze n'ubwo byabaye gutyo, raporo zikomeje gusohoka, imirwano iracyakomeje. Na n'ubu tuvugana kuri iyi tariki ya 3, iyi ni inama yabaye ku itariki 26 twari dusa nkaho dusorejeho ibyo raporo z'ukwezi gushize, none tugeze ku itariki 3, bivuze ngo hashize iminsi 7
yose imirwanire cyakomeje. Kivu y'Amajyepfo Mikenge Pwezero, imirwanire yakomeje. Kivu y'Amajyaruguru Masisi, Rubaya, Ngungu ndetse n'ahandi ibitero birakomeje, byumvikanamo indege, byumvikanamo abarwanyi ku butaka, ibigaragaza ko nta kintu kirimo gukorwa. Bivuze ngo vuba bidatinze dushobora kubona ibindi bintu bitangira kwaplikwa cyangwa se gushyirwaho. Ariko nanone uruhande rw'u Rwanda na M23 bakaba baravuze bati dufite ikibazo n'imunyenye zo kuba ibihano biri kugera ku ruhande rumwe cyangwa se uruhande rumwe ari rwo ruhanwa. Ngayo nguko rero nge reka mbashimire, babwire mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe. Iby'agaciro gakomeye cyane kandi n'iby'ingenzi gukomeza kwibanira namwe, gusa ni intsinzi ikomeye cyane ikomeje kugenda ivugwa, kubera yuko nubwo ibitero bikomeje kugenda byumvikana by'indege, ndabona ko aho bitabira Lombiri FARDC yagiye gutangaza ko mu kanya gashize rwose ngo yaje kwigarurira ihirukanyemo abarwanyi ba FC M23. Reka mbashimire, mugire ibihe byiza.